Дуа после еды. Альхамдулиллахи аллази ат'амана ва сакана ва джа'алана миналь муслимин. Хвала Аллаху, который накормил нас, напоил и сделал из числа мусульман. Источник Сунан ат-Тирмизи. Хадис под номером 3457. Ашығаннан соң оқи тұрған дұға. Альхамдулиллахи ат'амана ва сақана ва джа'алана миналь муслимин. Безне ашатқан, ішірткен һәм мөселманлардан қылған Аллаһы Тәғәләгә мақтау булсын.